thil thlengte bung lina nin hununga pathian kaushan pathian mi te chuan athu pe kan vong pathian chuan heleya hian ra be om to adan chu choi sang le tu le khovel ma pathian beram no khovel swalte kalpui tu pa ai o tu kaushan aneya khovela kaushan tam takte zinga hian kaushan pakhat che in pathian dan bo chia ta om mek chu hum hala min enga man ngai to lo an hnol nu tu choi san thar le atumani mitin te hi ala bang te ni na ziarang bible in asoi phur chuak tu pathian thu pek te zoma iswa sha tirna nei tu te soi chhia le dem zonga an om lo nan an fim khur le tur ani heleya hian pathian chuan midang lambi kaushan aneya chumi te chu tu te main an khum zo lo midang zong aya thu tak zir tir tur le pathian dan thatzia phaulang tura tlinglor lak annia ka unaw 7-day Adventist kaushan hi Babylon ani tia isoi ani chuan itidik lo chiawa ani iswa sha tirna thu annei topna hun chu alo hnai zela khovel hne na vau khan nung ber pek na na tho hun chung chu po se ani tak awang hian tun lai thu dik pom tu te chuan heng sha tirna thu te hi enge ani chia ti le eng ang hong nge anei ti te chiang taka an shat atula heng te hi pathian chuan van tir ko pathum na nen rem takin asui zom tlat ani mishing te hian ruam man na shang an siamanga mel mapa po in thudik atangin atham thei ang ber shoi bo atum don nima selalal pa chuan unaw nu huai tikal tlangin thu asoya thu cha poimo tak ape ani ti ring tu te chu heng nin hununga inbum na chi shang lo chuak turlaka te hian chan him an ni ang inlar na hmunia in soite chu an lo la chuak dona inlar na chu ama hne na tang nge lo thleng ani ti isha theina tur fin fiana pathianin ape che ani chuan pom mi ang che nima sila ramdanga le America ram ngeya po mitam tak chu shwai bo an la ni dona chu wang chuan fin fiana diklo chu pom ve su Bible thurin poimo zwal nian soite kumsang khazariat somli palia khan thil ro pui tak tak thlenga oma khami kuma thil thleng te khan kan mit tiwarin wana biak buk chu tlen fai ani ti min sha tira leichung zonga pathian mi te chu inzom khomin van tir ko pathum te thu cha chu an lo poma pathian thu pek te le iswa sha tir na thu chuan na puan zar chu an zar phar tlang ta ani he thu cha thil langsar tak pakhat chu pathian biak in le pathian dan da na thuthlung bom te ania chu athu dik ngai na tu wana mi te chuan an hmu ani thupek palina sabat engzung chak tak chuan pathian dan bo chetu te kong chu achun sia meya mishing te hian miswal te po tiamin tharau chu athi theilo ani ti ma sanga tangin mi te ngai dan nget tak ania chuan ngai dan nei sa an ngai dan nget tak mei chu thia sak a har em ani 7-day Adventist te hian na tho tur dang lambi kan nei lalpa chuan adan vong him tuatan keini himin ruata chatwana thu tak le thiang hlim chu kan kuta da in chumi mang chuan midang te hne na awau khan na zilna le fuina kan pe chhong ve zel tur ani 7-day Adventist te hi khovel lakata midang lambi ni turin pathian chuan athlanga afin na le rem shia na mangin khovel buai to tak atangin a kau chuaka ama ne na inzom na nei turin asom ani ama ai o tu ata na siama chandam na na tho mor bok na lama hian apalai ni turin akawa mishing te hne na thudik pek to zing ro pui ber pathiana tanga chuak pau khan na thu khun le hlom ber chu an hne na hian da ania khovel mi te hne na puangzar le chhong tur anni 7-day Adventist te hi ralveng tu te le eng chitu ni turin khovela hian abik takada annia khovel boral mek hne na puan tur vo khan na nung ber chu kol tir anni pathian thua tanga lo chuak eng tak mei chuan an ma ni hi achuna khovel boral mek chan chu na chu an kawa nga ani an chung zona chuan eng ro pui tak wana tanga thu cha ur sun ber mei van tir ko pakhat na
pahnih na le pathum na te thu cha puandar na thu chu a eng kul meya hemi aya poimo zok na dang engma a om theilo hemi lakata hi anril ru a pen an phal tur ani lo bok 7-day Adventist ko shandin ani chante khatia kan lo pun chho zel ta ka khan in thlung khom na fel tak enge mokan nei lo ani chuan buainan se tak kan tok me don ti kha a chiang renga na tho tak tak po a thei lo pokang rongbol na na chom dol turte mundanga mathar la zel turte member thawak lote laka kaushan le rongbol na humhim tlat turte kaushan bung ruwa vong tha turte lekha bu chut na manga thudik the der tu turte le thil trul dang tam tak ti turin in thlung khom na fel tak siam thoi kha thil ti mak mo ania atharau chuan eng min ron peto a kaushana hian thil ti dan mu mal tak le in thunun na fel tak om tur ani ti min shila chutianga tan chuan in thlung khom na nei atul leile awan pumpuya pathian na tho te po hi han thlirila kongkal fel tak le mu mal takin thil ati ani ti alang chiang hlea mu mal tak a thil ti hi wanram dan ania heleya pathian mi te dan po ani ve tur ani in thlung khom na fel tak nei hi atul reng fawang kaushan haute hian fel taka in thlung khom na engemaw an nei lo ani chuan mu mal takin thilengma an kalpui reng theilowanga hun lo la om le zel tura beise na engma an nei theidon lo ani o setena chu hengmi te zinga in rol thein in thlung khom na thatak an nei atul em lai hian nei tuma an be na chu ti sukuk sak theise abahan lom don ti reng em hetianga in thlung khom na thatak an nei chuan shwai tu te laka helle pathian thu ne na in rem lo rin shan vor chuak tu te polo o ma se o sam takin an met mit zel theidon ti a sheve reng sia kanin thlung khom na shui te hi marwal pa ta thlun kan du'a na thok tu fing le fim khur tak tak ten kalphung fel takan lo duan to hi bo chiat le palzut le mei ani lowang mumal nei lem lova ma ni phur zong le du angor nor lui tum tla thin te hne na hian thu nei na kan petur ani lo hetia tom na hun kan nei chho mek lai hian pathian fa te chu ko shan polanga in zom khom lovin mani du da nanga thok mop mut mei tur an ni ti ngai dan nei then khat an oma nima sela chu tiang chu ani hau si lo lalpa chuan in thlung khom na fel tak neya mumal taka hna te sem turin min shil zok ani boina hnung ber chu kan nei to hlea heti lai hian mumal tak le in lung rual taka thil ti tu lem lova ngai na kan nei tur ani lova adika dik chuan tun ma zong ai khan in rel bol na fel tak kan mamo hle ta zok ani pathian kaushan hian thu nei na dang lambik anei pathian chuan a kaushan hne na abik taka thu nei na le thil ti theina apea he thu nei na za lo tu le ngai sang lo tu te chu tu ma thiam chang an om lowang kaushan thu nei na za lo tu te chuan pathian o an musit ti na ani pathian chuan van hnuai thil ti theina sang ber chu a kaushan hne na a hlana kaushan member ten impum khat tlat chunga thuan ti thluk to chu pathian o ani a za hle tur ani tharau lama chak lo le pengon hun kaushan shanga hian siam thatna a thleng tur ani tia Minneapolis a kalo soito a khan kalading ngetle engro pui tak nei tu rem chan na duam tak le tu sakna dong tu te chunga hian tharau lam chak lo na le bit delna alen me ka wangin siam thatna chu a thlen nge angai ani siam thatu te an ni angin kaushan pol sang atangin an lo chuaka ma se tuna chuan an lo chhuana kaushana an lo ti thinang deuh tho khan an ti le sia he kaushana tanga chhuah le chhon hi angai lo sham kan be se tharau lama impum khatna chu amwanom zonga von nun sham kan tum lai hian mani ngai dan von tlat tu te chu thuziak mangine mo a soi ne mo kan do chhun zom zel tur ani an eng don te chuang hlea ma se an eng don anga om hau si lo te chungchang chu ti hiang Christian a soya ni ma sela ka tia che u ngai to ania chuan nangni tor ai chuan tura le sidon khotor chu azia om zo kang tin nang Capernaum
Seventh-day Adventist te zinga eng ro pui tak lo dong to thin te u van thlenga choi moi ini don em ni mithi kong thlengin izukal don sin nang ma thil makti te chu Sodom khwa ti ni sela tun thlengin ala om rengang tuna kan kaushan om dan hi lodike kaushan ang kha ania pathian om puina chu kan chang lovani kaushan hmun puya thunei na mandik lo na General Conference ngai po hi ngai dan le thil ti tum dan diklo eng emo awangin alo kholo zo ti ti ta kan ho tu te zinga then khat chuan athune na diklo tak a mangin a hnuai thok te chu namnul an ching hlea an mani duang taka thok turin chorlui an tum china an thu hnuaya kun theilo te chu ti chiat ngai po an tum fo chin bok chutianga thune na sang tak anin pek chop chuan midangte ati hlau thong china ke ngei po hian ka hlawani hetiang thune na hi chutu po in khoi hmuna po mangse an chia ani tho tho ti sha reng tur ani mitlem te te hna mo phurna ri tak tak kan pe china chutiang mo phurna chel tu zinga then khatla chuan pathian hne na ta thuron la na chang an sha chin bok si lo heng mi te hian ramdanga rongbol na a tro zia hi an sha em le min thilenga mo ronzo ta se engtin nge chana an lo pek theite lulang ramdanga omten zona an nei te chu lo chan sanghal po ni se ani ne na thlen le nan thlathome motal avele phot angai thina ni ramdang hlataka na thok tu te chuan rongbol na thatak nian shiat nge nge ate po bulan tran main Bell Creek lama phalna an dil phot angai china an nam huna tang chuan o ti emo I ti emo a chana chu an lo nga ngot ngot mei thin ani General Conference President atana mi pakhat thlan mei hi a fin thlak berlova tuna chuan General Conference na thona huang na sataka zau anita chuti rual chuan thil then khathi chu tulem lova akhir the ang berin kalpui ani le loi boxi hete tang po hian thil omzia kan hriat thiam a tu zia chu alang reng meya tuna thil kan kalpui mek dan hi tidang lam turin ro mana enginga mo kan siam ngaya kan na thona mun te hi mi sang sang kuta da dang kan thiam tur ani shwai tu fing lo te hi pathian ta na thu soi tu an ni lo rongbol na lama malak zel dan tur ming ko mu tu ber anga kan lo ngai thin Bell Creek thu le la kha tuna chuan pathian o ani to lo General Conference chu chuak te chu pathian awang thlapa kalo ngai ve thin na chin kha khumengomazat aralta hengmi te hi mun thiang hlima an dinga kaushan mi puite hne na pathian thu puang chuak tu turan nia ma se General Conference thu chuak te pathian o nga kan ngai thin kha tun ma thil ani to Paul dang dinero atul kherlo kaushan mi te tan bi ka thu cha ka zia testimony sa khongai na kong khar chung chang le pathian mi te zinga soi chil na tlen tur thu ka soite heng mi thiang lim no te zinga ta lo chok tura ko na thu le mi thiang lim zok te an lo la chhuwa tur thu te ka soi na kha tran chana man in la tum pal ange chutianga in ti ani nga chuan mel ma pa chu alom ngotang tuna in thlir dan hi mi tam takin lo pumpui ve chewin soidar ta chiam se ti hlotlin tumin beite box sera chuan 7-day Adventist an lo hriat to zonga phurna fir fiak le for ber chi lo thleng mei don ani chu setena thil tum ber po ani reng ani 7-day Adventist te hi Babylon an ni e tia ko turin lalpa chuan thu cha engma apelo chea pathian mi te chu he ka oshana tanga chuak turin eng thuma idong heklo hemi tu a kher hi zong in tran mun hi ka trumpui thei hau lo mei chewa a chan chu lalpa chuan chu tiang thu cha kal zong chia chuan eng fia tak min petlat atin ni lalpa chuan ka oshan hi amanga i hle ani ti ka sha a he ka oshan hi pheldar emo ashang te om tura ake som vek emo a phal lo chu tiang thil chu a thleng don ani ti fin fia na pakhat te po a om lo bok ka u naw du tak te u hei hi ka shela che u lalpa chuan a hna a tho theinan Paul ka oshan ania chu Paul pathian dan te zom vek tu te atanga mi a in lak shana ama mi hring te na zona tanga ka oshan hi ate a thiam lo a chan tir ani ngat phei chuan chumi chu pathianin a hruai reng lo ti in she tur ani kong dik lo zok a zo mek ani
pathian chuan engkim fel takin arua manang he kan na tho me khi rin helna emo a hlotling lo pal mei ti hlo thon ne emo kan nei tur ani lo he na a ama shwai tu ber chu pathian ania ani chuan engkim hi fel takin arelang shwai tu te zinga in siam rem ngai a omani chuan chu pathianin angai to ang ani chuan thil diklo apiang chu asiam thangal mei don ani lalpa chuan he long za om tak ami te phur tu hi him takin long chol na hmun chu a thlen pui nge don ani ti iring amang u pathian chuan kaushan nunga nei lovem ni neye ma se chu kaushan chu hne na chang to kaushan ni lovin raldo me kaushan ani zoka kaushan member te zinga thavak lo anom thin hi apoi kan tia butak zinga chuan alempo atel fo thin reng ani kaushan chunga hian thil thalo engengamo chu a om nge mei taka chutiang chu khovel to ma chuan om ve reng tur ani bok chuti chung chuan heng nin hunhunga te hian kaushan chu swalin apol nutle ati kholo to khovel ta ne en ton tur eng anlani reng tho ani kaushan chu fel lovin chaklo hle ma se siam that ngai vo khan na pek ngai le thuron pek ngai em ni tho ma se heleya na hi chuan Christian athune na chung nung ber akol tir om chhun ani tlat setena kul bangte hian hne na an chang ngai don lova vantri ko pathum na in thu cha apuan zo vela hne na in arun zui ve nga lang zero ko kul te chulal pa si peirwal te how tu in ati chim vek ang khan lalpa thu pek zom tu te po in hne na an chang ve do na an mani do tu te zong chu ti tlom vek an la ni ang mo phurna in sem zai thuaya tul tuna kan du chu in thlung khom na siam that le ania abul thu ma tanga tana kil sang atanga thlir chunga in siam that kan du ani heng mi te hi kan rong bol na peng sang shwai tu din mun chel tu te an nia an zinga then khati chu zirna lam how tu te an nia tual chung le stage sang conference shwai tu te po an ni hlom heng mi te hi an zawai hian kaushan mi puite ayo ding an nia chu wang chuan kaushan in rong bol na tura ruam man na asiam te chu atangkai zonga herrem ani theinan o an chwa ve thin tur ani kan rong bol na fil zau tak me hi engtia kalpui tur nge ti ngai to tur hian mi pani khat mei lo deuh kan thlangin kan ruat tur ania kan na tho tur hi a hau tak sia mi pakhat thuak ringot chuan a rel fil seng lo ani hei hi ka soi du tlat mei pathian chuan kan zinga tu ma hi hman lai lalten an nei anga thu nei na kha a pelova eng hna emo a thu nei na pum hlum nei emo lowin ti ngot kan om tur ani lo thileng kim thunun vek tum na hian na satakin hna ati khailak thina in tuai thar le in kanin rel bol na man mek po en no na siam that ngai lai te kan siam that thuai a tul thil ti theina le changna te chuan committee beng a thleng ngei tur ani conference thar inga muzat kan din tur ania Australia Union Conference kan din poka pathian du dan nge ani mel sang chuang fe atanga bel creek a thuron la tura rongkal wanga an chan na nga ka chol ka ringa muza nga le a an ngai thin the chu thil tul lo tak ania na tho na hmuna om a chen chil tu te nge hian enge an ti tur chu an rel ve mai tur ani kumsang kha zakwa pakhat General Conference in Khompui he conference kan tana tanga kan zing lo tel ve hi tunge ni ti in shaem hetiang in Khompui kan nei ni khwa thil du om lo thleng fo thin te kha tun chuma hi chuan da bo anita tu da bo nge ni le he biak buk thu thleng in rem kara ve ton chen na chu tunge van pathian le atir kote anni chu nangma ni pothen tur che uni lovin ri rutik le muan om pe tur zok chewin an lo kalasin pathian na te chu kan zinga thok tur le thim til ti theina chu not kyang turin kan zinga an lo tel vea pathian in aduan na chu ti khailak an phal lo awangin pathian van ti ko te chuan kan zinga na an thok ve reng ani tun tum kanin khompuya thilin thlak danglam ta viau me hi ka thil ton towa chuan makkati ber ani hial ome he thil hi ke mani thlentir ani lova pathian na tho liaw ani
hetianga ti tura in zirtir na thu hi ka hne na pek ani to a ma se tun tumin khom puya alo thlen anga fam ki ma lo thlen ma ka chuan chu in zirtir na thu chu kala she thiam phak ri bik lo in khom pui ron mang tu te zinga hian pathian van tir ko te chu an ve kwal renga he thu hi in zawain she che ula ka ti hle mei tin pathian chuan ami te hliam chu atuam dam sak vek don ani ti po hi shiring ula ka du bok General Conference in khom pui chung khan lalpa chuan ami te tan na na satakin athoka khai in khom pui kha ka ngai to le changa piangin ursun taka thu tak lak du na in min hne a ka tharau nuna lomna na satak aron thlen thin ani min chandam tu lalpa ra biron zo te chu kan lo muta a ami te chu aron chan chhuwa ta ka wangin a ming thiang hlim chu kan fak ani Union Conference te hi kan din atul ta a chutia kan din chuan General Conference yan conference rang te chunga anom amakin athune na achelek thei to lowang chutiang conference chu mi pakhat emo pahni emo paruk emo chau du danin akal mei don lova mi engemaw zat tel na ro real in khom siamin chumi thuang chuan ankal thin jok tur ani Seventh-day Adventist Organization rin na anga ngam zia soinon le ani pathianin lungphum min phum sak to hi kan tol kirsan athiang to lo chuti rual chuan Paul organization thardin le po arem to chuang hek lo chutianga kan ti ani chuan thutak kan pen bo san ti na ani don si a khovel pumpuya Seventh-day Adventist omzong zong te hne na hian anni chu pathianin amata na ro hlubik ni tur a kaute ani thu soi tura shil kania heleya kaushan te hi tharau thiang hlim zara le sipai haute lalpa thuron ang zela impum khatla ta om turin ruat ani kan na tho mek te en kol na hi General Conference ming put tir tho si in mitlem te kuta kan da mei china chukmi te chuan pathian nakal tluang pa ngai ti bahla turin ruam man na fing lo tak tak an siam fo thin bok chutiang thil a thlen chang chuan ke chuan General Conference opo ni ro sek ka za thei bik lo thina a chan po an thu chu pathian thu ni lovin mitlem te tu dan mei ani jok wang ani nima sela hetianga ka soi hian General Conference thluk na te hi thil ning khong shelo ho siamani e ka ti na chu ani lova ramhrang ai o thlan chhuwa te hi za lo tur ka ti na la ani heklo khovel mun ranga ka ushan ai o te hi pathian chuan pomin anem nget thlapa chu wang chuan General Conference in khom puya thutluk na an siam te po hian thu nei na an nei ngei tur ani michen khatta na thil lo om tak ti pal mai ol em boxi chu mi pakhat emo mitlem te emo ngai dan le thutluk na te lo pom vengot me hi ani hetianga an ti hian thutluk na siam thei tura pathianin a kaushan hne na thu nei na apek te chu mitlem te an pum mom tir ti na ania ana tho zel na tur le mason tir zel na tur po General Conference in khom puya rel than to chuang lovin anni kuta hian an da top mei zel ani a kaushan hne na hian pathian chuan thu nei na le thil ti theina lang lam tak angata chumi za lo tu le musit tu chu tu po ni se thiam chang reng an om lowang a chan po chu tianga musit tu chuan pathian o a musit ti na ania Israel te pathian khan ami te alakai shwai reng ani ti ka shat hian ka phurin kalom ema ani chu khovel top thleng poin an zinga a om chhun zom reng don ani WC White kam chuak kanuin kaushan la bang te thil ton aza sakzia chu pilidas kori ka shilveka tin kaushan dang alo pian le ngai khopin he kaushan hi akal swal pathianin a phal don lo tia a soi thin thu po ka shilbok tharau lama har tharna a thlena la tu reng ni khachu chunulama hian mi terin hlo em shwai tu ten pathian du dan le akong te chu lo zo ni ta se General Conference nung ber sang khat zakwa pakata thil thleng tur ni om te ziak chhuakin hun ka hmanga chutiang mi eng ro pui tak nei te chu eng an don ang chuan an kal tat si lova Rural in khom chu ti to pania ma se chot lai lok hun siam ani si lo
he in khom na tel te hi lalpa ma anin pha niam turangin anin pha niam lova chu wang chuan tharau thiang hlim po chan tir ani ta lo reng ani kasya na ka hlau chung khan heti chin zong hi ka zia ka chuti chung chuan bell creek a thil thleng inge mu chu ka hmu ni in kasya biakin hola hian kan local khoma kan tong traya la te kan sa chumi zowa chuan kan tong trai le a lalpa hne na ti tak zetangen na kan thlena khami truma kanin khom kha chu tharau thiang hlimin min om pui nge ani ti a hriat hle thinlung taka in puana nei turin mi tu ma khan chapo na thinlung an pulo ni in alang he na shwai tu te kha mi hu hang nei tak tak an hilom le ngala heng mi te hian an sual te an lo la puangam ngai lo reng reng chu ni in tun ma kan la hriat ngai reng reng lo hlim na le lom na ro pui tak chu kan lo changta ani chuti chuan ni khoshilova ka om chu ka lo har chuak le ta a reivak lo chung chu khoya nge ka om ti po ka shelo nge nge ka pen man chu ka lo la hum renga heng thil hi ami te ta na lal pan ti alo tum ri ruk reng te chu ani nge yang wana om zong zong te chuan khongai na min chan tir hun tur chu an lo thli reng sia ti thu hi ka hne na an ron soya chumi hnu chuan general conference in khom pui nu nung bera na na sataka kan tho na tur te chu ka ngai to azui ta a zan lama in khom a thil thleng sang sang te chuan min ti lom hle meya boruak ro pui taka in munga chu boruak chu har thar na ni in mun sang sanga ma a son zel nge nge kan mi te chu pathian ko na changin in lung rual takin zai khata an luang ta ani pathian chuan do thei takin ami te angak chin kaushan hian ama tlantu be se yang thil te chu ati pui ting lo na sa hle meya chuti chung chuan lalpa chu ami te laka ai hnuk dok ngai chuang reng reng lo anni chu alangak chhun zom zel thova ma se chu chu an ma ania thil tha engemaw a om awang lam ni lovin thutak le felna mel ma te ma a hming chu ti hliau ani lo nan le satana man ruaten pathian mi te laka hnena an chan mei lo nan ani zok ti mo rin na tlacham le a tak an ni chungin ani chuan a do sham sham renga zol do tak chung le khongai na nen an ni chu athunun thin ani azir tir na thu te chu an ngai thlak don phot chuan an ngai to na kholo tak tak te chu ati thiang lim sak vekanga chatuana chan dam na chu chang tura chan himin a khongai na thil ti thei zia tar la na chiang tak ni turin asiam don ani kaushan hi chaklovin tin lo na sang sang po nei ma se helaya thil om zong zong zinga kristan angai sak ber ani thova thanem ngai takin achezia athli renga atharau thiang hlim kal tlangin ati chak thin bok ani pathian chuan ama lakarin omte chu atho pui thin lalpai suwa chuan a rongbol tu atan mi thlan bik te anei zel dona zudami te nuna lalpa krista chu an hno chia khan pathian ram nei tu ni na chu an hne na ta ala sona zentel te hne na a hlan ta ani kha hemidan mang tho hian pathian chuan a hna peng sang sang te hi a thok chhun zom zel dona kaushan hian lalpa thu chu arin om lo san ta ti a chian huna ero chuan din hmun chu engang po lo ni se ko an ni na po chu asangin athiang hlim hle ani thei ma se lalpa chuan a tho pui thei to don tlat lo chu mo phurna pui mo tak te chu chel tur chuan midang thlan an nianga nima sela chu mi te po chuan thil dik lo ti na tur laka an nun an von thiang hlim lova dan thiang hlim chu an vong hetlat renga ni lo chuan lalpa chuan lungai tak chunga she om tor tirin atitlomanga an sim talawani phei chuan an mani mun nge ta chu ala kianga midang te ta na zil haw na man ro atan a mang mei don ani eng don ang zel rel sak an niang van biak buk a thil buk na te chuan 7-day Adventist kaushan hi buk ani dona du sakna le ham thratna chi sang sang an don te mangin rel sak aniang atharau nuni na tong le amante sen rual lo khopa to ham thatna Christian apek chu ain hen tok lo ania mal somna adon zozai te chuan thok tura Christian atuk chu thok thei turin apui lo ani bok chuan tlak cham lian tak ine ani ti thu hi shil khol aniang
enga don ang le rem cha na pek ani ang zelin rel sak ani don sia ursun taka zil haw na thu rongbol na du taka kan man mek in thatak tak pahnih kang cheta vek te manga puan chuan chuti chuan itluk san tak chu sherengla simin atira ithil ti te khatile ro ti in min somani tuna hian kaushan chuan mangai na masa chu atluk san meka asima ain lamlet thuai ani lo chuan ama le ma ain lungten rak thlengin athil ti dak lo ra chu aseng ngei don ani swaldowa thil thati athlana in ngai tlom na zong zong ne na pathian azona Krista ko ani na ro pui tak ang chu ahan thlen pha ka chatuana thutak do sana ahan dina atana buat sei hlotlin na sang sang te chu rin na ahan thlen pha khuna chuan ti dam aniang pathiani na pek nun dan tlawng tlampa ngai le thiang hlim taka chuan alanganga ama ti nok tu leilam thil chi sang sang lakata chu in thiar filimin thutak chuan ati zalena ni ti alan tiranga ti chuan a member te po pathian thlan a ai o tu te an ni don ani Israel mi te chunga thil thleng kha keima ani tan vau khan na ani tuni nununga hian pathian mi te chuan ma sang Israel mi te to nang chia thil hlom chi sang sang te kha an la tong vele dona pathian in vau khan na thu apek ngai sak do lo tu te chu ma sang Israel mi te tluk na tho khan an tlu vele anga an rin du miau lo awangin cholna atiama po chuan an lut ve thei don lovani ma sang Israel mi te khan an thin lung an ser thiang lim du lo awang le pathian du dana anin tuk lu du lo tlat awangin chian na chi sang sang an tuar thina an namanga pathianin an hnol tak na chan po kha an manin an rin lo wangte an mani anin du tok lu tuk wangte in chirna thin lung an put lo wangte an ru rumit adel tlat wangte le an thin lung sak em wangte ania an chanchin kal to hi thlir chuan kan ta na hlom chin chiana eng wa chu kan mu theyang u naw te u fim khuro u chuti lo chuan pathian nung chu shan san turin in zinga tu chunga porin lo na thin lung sual a lo om da ange Krista changtu te kan lo ni ta sia kan rin chan tran tir na kha a top thlengin nget taka kan von tlat phot chuan raldo me kaushan hi thafam kim ani bik lo le hi van ram ani lo ang bokin kaushan po hi raldo mek nei ani awangin ne na chang to kaushan alani ri lo kaushana hian mi dik lo le fam kim lo tu te emo chu an om thowa chung mi te chu Krista sikula zir mek te ni in tun dam chung hunatan le nakina kan chan tur thi thei to lo na nun chen thei tura zir tir le thunun tur te an ni mi chen kha chuan kaushana an lo lu hian an thil lo be sei ve te chu fam kim ta vek mei tur le kaushana chuan mi thiang hlim le soisel bo lir chau tel tur ni nan ngai china chu tiang mi te churin na konga po mi thanem ngai takte an nia kaushan member te zinga thil dik lo ti an mu chuan nung chang thalo pu te ne na ingkung kai na engma nei lo turin khovel kan kalsana ma se ta po hian sual na chu alo om vele thosi an tia tekhin thua hlo fa te ang khan khoya changin nge nim te hi an lo tole ti in zona an siam ta chin ani nima sela heng te awang hian kan hnual mei tur ani lo lalpa chuan kaushan chu thafam kim soisel bo ani ang ti zongin min tiam reng lova raldo me kaushan hi ne na chang to kaushan thiang hlim anga thiang hlim ni turin thei top chuang maila kan hlotling don chuang lo ani ne na chang kaushan chu arin omanga Krista ang aniang na chu thozo ani chep to a raldo me kaushan member anri nomani ti sha to te chu ne na chang to kaushan an lo niang Krista nun kha pathian mangai na thu cha manga ti nun ania chu mangai na chu midang te hne na atam the ang ber sem chu atum thin ani a mel atang chuan leinat na halo langa a kho sajia shim po kha khongai na in ngai tlom na thutak le mangai na ten a chia ne em bok a kaushan member tu na raldo mek te po hian ne na chang to kaushan chu an zom ve don ani chuan anung chang ang chu an pu ve ngei tur ani